بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دا پورا کتاب ہے لا ریب فیہ نشتہ شک پدی کتاب کے ھدی للمتقین پورا لار خود ان کے دے متقیان ہوتا الذین یؤمنون بالغیب حاضی متقیان چی مان لری پاپٹو خبرو شراغلی دا اللہ دا طرفنا ویقیمون الصلاة اور پابندی کئی دمانزو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او بعضی دا غمالنا چی ورکڑی منگا دیتا خرچ کئی دا اللہ والار کے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ او متقیانا خلق دی شیمان لری بھاغیش نازل کرشو دیتا تا وما انزل من قبلک او پائش نازل کرشی استان مخیم وبالآخرت هم یوقنون او باخرت بانے ہم دی یقین لریم اولئک علی ھدی من ربهم دغ صفتن والا کلک دی بہدایت بانے شدید رب دا طرف نریم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور دا صفتن والا دی بشکدن کری دا اللہ دا عذابنا ان الذین کفروا یقیننا کسان چی کفر کرے دے عنادن سواء علیہم برابر حال دے دیم انذرتهم ام لم تنذرهم یرا ورکول استادی لرا او یرا نورکول استادی لرا لا یؤمنون ایمان روڑی دین ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم مہر لگولے دے اللہ تعالی ددی پزرونو اور ددی پغوگونو ماندے وعلى ابصارهم غشاوة اور دری بستر گوانے خاص قسم پر دیدی ولهم عذاب عظیم اور دری دپارا عذاب دے لوی شان والا ومن الناس من یقول اور بعد دخل کنا سگدی شوائی آمنا باللہ وبالیوم الآخر ایمان راوڑے منگا پا اللہ و پرز رستنے وما هم بمومنین او حال دارے ندی مومنان یخادعون اللہ والذین آمنوا ٹگی گئی دید اللہ تعالی سراؤ دی ایمان والو سراؤ وما يخدعون الا انفسهم اور ٹگی نشی کولے دی مگر دخل رضانون سرام وما يشعرون او دی پوین لریم فی قلوبهم مرض ددی پزرونوں کی او خاص قسم بیماری دا فزادهم اللہ مرضا نزیاتی کئی اللہ تعالی بیماری ددیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ او خاص دی در عذاب دردور کون کے بما كانوا یکذبون پس سبب دری شامیش دروائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور کم وخشی ویلیشی تاروان مکوئے بزمکگی قالوا انما نحن مصلحون دیوئی یقیناً منگا اصلاح کون کیوں
الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، خبر سے یقیناً خاص دی فساد کو ان کی دی لیکن دی نہ پوئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور کم وقت ویلی شدی تا ایمان راوڑے لکہ ایمان راوڑے پورا خلقو۔ قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، دی وائی ایمان راوڑوں گا لکہ ایمان راوڑے قمقل خلقو۔ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، خبر سے یقیناً خاص دی قمقلی لیکن دی پوئے نہ لری۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، او کل شری مخامخشی مومنان سرا وائی منگ ایمان راوڑے رے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، او کل چلارشی جداشی خپل سرکشان سرا، قالوا انا معكم، دی وی یقینا مستاس مرگریوم، انما نحن مستہزئون، یقینا منگا ٹوقی کون کیوم۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالی بٹوکیو کی بری بورے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، مہلت ورکئی دی او زیادے ورکئی دی لرا پسر کشے دری کے پدا سحال کے جدی بگڑ وڑوی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، دا خلق دی اغسطر دی گمراہی پہ ہدایت بانے۔ فما ربحت تجارتهم، نیس گٹو نکڑا ددی سوداگی رہے۔ وما كانوا مہتدین، او ندی ہدایت مندن کی۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، حال دے خلقو پشان دا حال دا غشارے چبل کرے دے اور۔ فلما اضاءت ما حوله، نار کلا چرو خان کدے اور چاپی رزیدہ۔ ذہب اللہ بنورہم، بوزی اللہ تعالی رنا داغیم۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور پریدی دی لرا پڑے رو تیرو کی شدی حسنوینی۔ سمن دی کانری، بکمن چارا گان دی، عمیون اڑاندی۔ فہم لا یرجعون، دین نو آپس کی حق طرف تا۔ او کصیب من السماء، یا حال ددی پشان تدغٹ باران دے اسمان دا طرفنا۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، چپائی کی ڈیر تیریم او گڑگوڑی او برخناوی۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، ورکی دی کو تخبلے پغگنو اخبلو کے۔ من الصواعق، دوجد سخت آوازننا۔ حذر الموت، دوجد یرید مرگنا۔ واللہ محیط بالکافرین، او خاص اللہ دے راگر ان کے کافران لرام۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدی دابرخنا چو تختی نظرون دائیم۔ کلما اضاء لهم مشوا فیم، ہر کلا چرو خان کی دی لیولا روان چی بائے کے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، او کلچے تیار کی پدی ندی سارشیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اکا غوختے اللہ تعالی خام خواب و طلب ہے ددی غگنا و ددی استرگین۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی پار سیز بانے قدرت لرن کرے۔
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے خلقو بندگی خاص کے اخبر رب لرام، الذی خلقکم، ہاں رب استاسو چتاسی پیدا کریے، والذین من قبلکم، پیدا کریا کسان چستاسو نمخیو، لعلکم تتقون، دید پارا چتاسو بچے عذابنا، الذی جعل لکم الارض فراشا، ہاں رب دے جوڑکڑے استاس دپار ازمکا غوڑے دلے، والسماء بناء، او آسمان چت، وانزل من السماء ماء، اور آورولی دی آسمان دا طرف ناوبو، فاخرج به من الثمرات، نور استری دی باعثرا قسمہ قسم غلی میں، رزقا لکم دا پار دا فید استاسو، فلا تجعلوا للہ اندادا، نم گنے اللہ تعالی لر شریکان، وانتم تعلمون، حال دارے تاسو پوئے لرے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، او کہے تاسو پشکی داغنا چنازل کرے منگا پا بند اخبل، فاتو بسورت من مثلے، دروڑے تاسو یو سورت پشانت دی قرآن، وادعو شہداءکم من دون اللہ، ارو بلے مددگاران مخبل یا گواہی کہ ان کی ساسو دا اللہ نہ سیوا، ان کنتم صادقین کتاسو رشتنیے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَوْنَكَ تاسو دا کار، وَلَن تَفْعَلُوا اِشَّرِهن نشیک ولیم، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یراو کے دائے اورنا چی خشاک دائی دی خلق و گٹی، وعدت للکافرین، تیار کرے شرے دا پار عذاب دا کافرانو، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور زیر ورکا کسان تا ایمان راوڑے اور عملوں نے کڑی موافق دا وحی سرام، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً ددید پار بئی جنتنا بیگی لاند داغین ولیم، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، ہر وقت ورکڑی شدی تدائنا سمیواد پار دا خوراک، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، دی بئی دا غشے دے شراکڑ شو منتا مخید دینا، وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اروڑ لکی بدی تدا رزق دا جنت دیو بالبشان، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور دید پارا دی جنتنو کی بی بیانی پاک ساتھ لشویم، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور دیوہ پائے کے ہمیشویم، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، یقیناً اللہ تعالی حیان کی دینا کہ بیان کی یوم مثال دماشی یا زیاد دماشینا، فاما الذین آمنوا، نا خلق چیمان راوڑے دے، فیعلمون انہ الحق من ربهم، ای پوئے لری شدا مثال برابر دے ددی درب دا طرف نہ دے، واما الذین کفروا، ارچ کافران دیم، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، نائی وی سشی غفدل اللہ تعالیٰ بدی مثال سلام، یضل بھی کثیرا، گمراہ کی اللہ پدی سرڈیر لرام، ویہدی بھی کثیرا، ہدایت ورکی بدی سرڈیر ہوتا، وما یضل به الا الفاسقین، ان گمراہ کی بدی سرام مگر کسان چی وطلی اللہ دا طاعتنا،
الذين ينقضون عهد الله اغدی فاسقان چماتی لوز اللہ من بعد میثاقی رسود مضبوط والی دائنا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اور پریکی دی ہائے چھ حکم کرے اللہ تعالیٰ دائی پیوزے والی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کی دی بزمگہ کی اولئک هم الخاسرون تغصفتن والا ہم دی پورا توانیان دی کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو کفر کوئے دا اللہ سرنگی کفر کوئے تاسو پا اللہ وکنتم امواتا او حال دارے چھ تاسو نشتوئے فاحیاکم نجوندی کرے تاسو ثم یمیتکم بیاب مڑکئی تاسو ثم یحییکم بیاب جوندی کئی تاسو ثم الیہ ترجعون بیاب خاص اللہ تاو گرزولی شے تاسو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا خاص اللہ ذات دے پیدا کری استاسو فیدی دپارا آسی زنا چزم کا کری ٹول ثم استوى الى السماء بیا برابر قصد کو اللہ آسمان تا فسواہن 7 سماوات نو برابر جو کراغی لراو آسماننا وہو بکل شئین علیم اور اللہ تعالیٰ پاسی بنے پوئے لریم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وکم وحشی ویل سارب ملائکو تا یقیناً زجوڑوں پزمکہ کی احکام چلون کے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویل ملائکو آئے جوڑے تپائے کے آسوک چروانی بکی پزمکہ کی وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ تو یہی بوینے پناہ قصران وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ امگا خو پاکی وائیو سردستائن استانا وَنُقَدِّسُ لَكُمْ اور تعظیم کو استاد ذات قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ویل اللہ تعالیٰ یقیناً زپویم پائے ستاسو پہ نپوئی گئے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور تعلیم ورک اللہ آدم علیہ السلام تدنمونو ٹولو ثم عرضهم على الملائكة بيروان ذكر الله ملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء نویل اللہ تعالی خبر را کے ماتا پنمونو ذری سیدنو ان کنتم صادقین کتاسو ٹک خبر کوئے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دیوئی پاکی دا تعالی را دار قسم شریکنا نشتہ سلم لرا ما سوا دائن شتا منتخوض نکڑی را انکا انت العلیم الحکیم یقیناً تا پارس پویا و حکمتن علیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم ویل اللہ آدم خبر ورکدی لرا پنمونو دلائی سیدنو فلما انباهم باسمائهم نار کلاچ خبر ورکدی لرا پنمونو داغیم قال علم اقل لکم ویل اللہ تعالی ما تاستنو ویلی انی اعلم غیب السماوات والارض یقیناً زپویگم پپٹو سیدنو خبرو داسمانونو دزمکو وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اپویگم پائے شتاسو سخکار کوئے و حاش ستاسو پڑ ساتے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کلچو علم گا ملائکو تا سجدہ سلام او کہ آدم علیہ السلام تا فسجدوا الا ابلیس ندیدہ سجدہ اکڑام سوار ابلیسنا ابا واستکبر انکارو کو آغد سجدینا او زانلوے اگڑو
وکان من الکافرین او شو یا ودید کافراننا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ او علم آدم وسط بی بستاب جنت کی وکلا منها رغدا حیث شئتما او خوراک کوید دی جنت نا پریوانا چکم زی خوخ استاسو ولا تقربا هذه الشجرة ونزدی موزید ونتا فتکونا من الظالمین کنیشے بتاسو دو ظلم والونا فازلہم الشیطان عنها نوخ یولد دوال شیطان دو وجد آئیوننا فاخرجہما مما کانا فیم دویس لی دادوالا دا زین چدی پائی کیوں وقلنا اہبتو بعضکم لبعض نادو او علمنا کسے بعض استاسو دا بعض دشمنان ویم ولکم فی الارض مستقر استاسو دا پارا پزمکہ کے وی زید و سیدو ومتاعن او فیدی اغسل دسیدننا الہین تر وخپوریم فتلقى آدم من ربه کلمات نیز دکڑ آدم علیہ السلام دخپل لبنا یسو کلیمیم فتاب علیہم نو مہربانی اکر اللہ تعالیٰ پاک باندی فقبل ولود توبیم انہو هو التواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے مدیم قلنا اهبطوا منها جميعا وَالْمُنْغَا كُسِّيَ تَاسُدَ دِينَ ٹول فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى نکراشی تاستا زمان طرفنا ہدایت کا ان کے فمن تبع ہدایا نشاش تابداری اکڑا زمان ہدایت فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبی حسیرا پدی بانے و نبدی غمجن کی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آغشاش انکارو کو بزرکی اور تکذیبوں کو پجبا آیت نظم اولئک اصحاب النار دا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دی بپائے اور کے ہمیشہیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے نعمتنا زما آغاش ماکڑی بتا سبانے واوفو بیاہدی و پروالیو کے بلوزن زمان اوف بیاہدکم نظمم پروالیو کم دلوس بلتاو سران وی آیا فرحبون خاص زمانا تاسو یرکوئیم وآمنوا بما انزلتم ایمان دوڑے پائے شما نازل کرے مصدقا لما معکم تصدیق ان کی دائے کتابوں چتاو سردیم ولا تکونوا اول کافر بے امکی گے تاسو اول کفر کن کی بدیم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا او ماخلے پا مقابل دایتن زما کی دنیا معمولیم وی آیا فتقون و خاص زمانا تاسو یرکوئیم ولا تلبسوا الحق بالباطل امگڑ وڑکائے حق پا خلقو پا سبب دباطل سرام وتکتم الحق ومپٹائے حق لرا وانتم تعلمون و حال دارے شتاسو پوئے لرائیم واقیم الصلاة و پابندی کوئے دمانزو وآتوا الزکاة ورکوئے زکاة ورکعوا مع الراکعین ورکو کوئے سرد رکو کون کنام اتامرون الناس بالبر آیا بیان کوئے تاسو خلق تازنے کئے وتنسون انفسکم ویروائتا سخبل زاننا وانتم تتلون الكتاب او حال دارے شتاسل لئے کتاب دا اللہ افلا تعقلون آیا تاسو دا عقل نکارنا لئے
واستعینوا بالصبر والصلاة او مدد واڑے واخلے اللہ پا سبب دا صبر کولو دا موس کولو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور یقیناً دا کار خامخا گران نے مگر نہ گران پاشا عاجزی کئی اللہ تعالی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم خلق دی یقین کئی چ ملاقات کا ان کی ریدی خپل رب سرام وانهم الیہ راجعون اور یقیناً دی اللہ تعالی تو اور گردن کی